Asnah, so untuk orang yang baru nak start invest, bila dia patut start invest? Should they start invest now ataupun should they wait until dia orang dah collect some form of emergency funds ke? Secara selamatnya lah selalunya orang akan minta kita prioritize untuk savings dulu, like emergency fund for 6 months. Okay, itu macam I would say the standard rule lah. Okay, tapi if you ni jenis yang maybe can take some risk, mana tahu mak bapak kaya kan, maybe you punya emergency fund tu di asal 3 bulan pun okay lah, and then you dah start investing. It depends. Sebab in the end of the day, masa you fikir you nak start investing tu pun, I tak tahu you nak invest in what. What's the risk level of your investment? Kalau you sekadar nak investment yang low risk lagi, then it's okay lah. Buat emergency savings pun buat, investment pun buat juga. Tapi kalau you nak terus jump to high risk punya investments, then maybe you punya emergency savings lebih sikit lah. I think it requires a healthy adult mind to judge all this. I like when you said pasal background, macam mak ayah kaya atau tak kaya. Because kat luar sana ada ramai orang melabur ikut orang. Orang tu buat tu, dia pun ikut orang tu. Dia ikut je lah. Dia tak tahu apa sampai dia nak follow Tapi je. Dia tak tahu orang tu maybe macam you cakap lah, mak bapak dia kaya. Yes. Kau mak bapak tak kaya, kalau kau uji ni kau tak ada duit lah. You're screwed. Right? So what can you say to these people untuk memahami diri dia sendiri sebelum dia start ikut-ikut orang? Tak kisah ikut TikTok ke, ikut kawan ke. You sebenarnya satu, kena banyak tanya diri sendiri, and yang paling penting sebenarnya you have to ask the right questions. Kalau I terciduk, rugi, siapa nak bayar? I nak makan hari-hari macam mana? I punya rumah ni rumah mak bapak I ke, yang kalau I tak bayar sewa pun at least I ada bumbung atas kepala I kan. Betul. Semua orang have to ask that question dekat diri sendiri lah. Mampu ke I ambil risiko ni? Sebab if you tak tanya soalan you enough, soalan-soalan macam ni, then you akan buat keputusan yang macam tak masuk akal lah.